Biyag di tao. Di ka kadipay agawid, Ma'am Lloyda? Saan pa'y? Apay? Maborboring ka ka din, Mang Rudy? Kuha. Tinasayaat. Umay ka tagsalat na. Tapno saan ka maboring? Agpayso, Ma'am? Kaya't nakakasala? Oh, apay ka tinasaan. Alan, umay kan, Mang Rudy. Tagsalat na. Sige. Paya kastoy. Jak maawatan tirik na ka mangisalsala iti anak ti amok. Mabainak akasla maragsakan akmat. Maragsakan ak. Takayat nak akasala. Nga oray driver daklaang. Mabainak. Gaputa anak tibak nang to'y kasalsalak. Oh, agsao ka mata. Napaulimag ka matan, Mang Rudy. Kuha, Ma'am Lloyda. Nomumla ko ma. Nabayagan nga gayatakkan ka. Mabasak tibag bagadagiti mata, Mang Rudy. Agayat ka kanya-kanya. Kuha, Jay. Di ko na, jak madlaw. Nabayagan anadlaw ko dahit na. Husto ak ka di. Kuha. Api nga min adi mo ibaga ti marikrik na. Saan ka aparigatan ka? Nabilang lang. Seryoso ka kaditi ibagbagam, Ma'am Lloyda? Katuan, ikat katawak lakas to'y. Ngam seryoso ak iti bagbagak. Mang Rudy, mabalin ka di? Lloyda ko malatan, tiyawag mo kanya. Sige, Lloyda. Lloyda, aklo na kung tipudnokan ka. Nabayagan ako sonata ka. O, di husto ti atap ko. Ur-urayan kamat lang agdatan kanya, kat, Mang Rudy. Anyat kahit mo sawan. Nabayagmatan nga adalimad a panagayat ko kan ka, Rudy. Agyaman ak, Lloyda. Jak ninam na ang mga dagayang panakaikarikan ka. Mabayinak lang amin ngagdaton. Ta driver daklang. Idin tatabak nang kayo. Awan pobre kan bak nang kaniayat. Basta tinapatag ita. Agpada tirik na taado ha. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka unay, Lloyda. Pinaragsak na kitikas ta unay. Aging kayta. Kasla jak pa'y lapat dyan akayan ayat ko ni Lloyda. Tinar-arapahap ko a babae ngagpaling nga sawak. Kasla imposible. Ngam kaayan ayat ko ni Lloyda. Talaga nagpaid dumati kinaragsak ko. Jak mailadawan ti marikrik na kita. Rudy, agpalas ka tarumarta. Papananta, ma'am. Lloyda. Dandanin nakalipat ka Basta rumarta, tada pa pananta. Alan, agrupat ka. Sana bale, impakadak ken ni papati irurarta. Mabit lang nga, Lloyda. Dito'y restaurant ti pagsaritaan ta. Tauray agpaot ti panagsarita ta dito'y. Di ta ngamin makapagsarita iti husto iti balay. Taadda da mamakan papaichay. Anya ti planong, Lloyda? Ipudnom ka di ti relasyon ta kada mamakan papam? No kasapulan, kuna. Apay, di mo kaya? Kuha, kasla ada amak ko. Si kamin ti idandanagak. Amangan mo kagura na ka, no maamuan dati may papan ka data. Sana bahalin kanyak. Maawat ko, no anyaman bilang ti aramidan da kanyak. Si ka ti idandanagak, Lloyda. Basta, ti kayat ko, agpudnutan ka dagiti dadakkel ko, Rudy. Ket ti kayat ko, agkasaratan iti kabiitan a panawan. Diyak kayat amaagaw da ka pa iti sabali kanyak. Isungag kasaratan, Rudy. Kasano no saan nga umanugot dagiti dadakkel mo? Di ka madanagan, kasyak ti makaam mo. Ibagak nga dan na pasamak iti nagbaitan ta, nga uray awan mat.
Tapno mapilitan dan amang ipakalay sa kanya. Kat sigurado, isuda ti makaamo iti gastos. Siyak ti makaamo. Ulit naman timbagam, Loida. Agkasar kaming kin ni Rudy, Papa. Tanabayagan nga da relasyon mi. Ket adda pa yan napasamak iti nagbaitan mi. Aniya, Rudy, pundo ka di timbag at anak ko. Uwan, sir. Ay, ayatak ti anak yo. Amok nga, wan panakay karega. Amo mutlagay amadi ka may kari. Ngam apaya kasto'y tinaramit mo. Sir, Awanan kahit libain, Rudy. Di ka lang nagpampanunot mo tan. Awan pain mo. Ha! Ang sina kayo. Anday tati sweldo mitabulan. Ang impake kan kat pumanaw kan itamer lang, Rudy. ha? Sir, Wala darasam ti ang impake. Ang mga non niya pati maaramid ko kan ka. sir, pakawanan da ko. Hindi ka nagsaupay. Basta grupos kan. Alam amin nakagawam. Tapumanaw kan itamer lang. Uwan, sir. Uwan. Mama, please. Kasari tayo kuman ni Papa. Diyak kaya't ngagsina kami kin ni Rudy, Mama. Ladingita kanak. Ngabjak kayat ti makibiyang iti dayta. Ammo matan ti ugali jay amam. Jak mabalin atom nga rin ti pagayatan na. Ta sigurado nga agrikyar kami laan. Anyat sang-sangitam si Kaloyda, ha? Papa, adan napasama kiti nagbatan mi kin ni Rudy. Kasanon nagsikuga. Awan bibiyang ko orang si Kuga. Basta dya kayat na dya lalaki ang mga asawa kan ka. Ha! Di ka lang nagpampanunot, Loida. Di adal ka. Di mo raramatan ti utak mo. Sino ti nakababay no maamuan ti tao? Amay sala ama mirmira o ti pakiasawa. Kan family driver tayo pa, ha? Saan nga umdas ato bang date na, Papa? Agayatak lagtakan ko na. Nga urayan niya pa iti mapaspasama. Napukawan ti kinalaing mo no maipaparan iti ayat. Sayang ti kinalaing mo. Tadi mo matpilpil yan ti lalaki apag tinagamloy na. Dito ikalang. Hindi ka mas asidig ka ni Rudy, bayan ti panagim-impake na. Ha? Hello, amigo. Ita ka din? Okay, Rod. Mabit lang. Urayan dak, to umayakon. Bye. Rudy, iti panagsublik. Saan ka na masangputan dito ibalay? Nawatam? Uwan, sir. Rudy, darasam, pumanaw tan dito'y balay. Anya? Anyat kahit masawan. Sumurutakan kan iti papanaw mo dito'y balay. Ang mga no niya ti aramidan ni papamkan ka. Makamuditan, basta darasam, di mon alaan dagiti daddo makawas mo. Basta makapanaw tan adagos dito eh. Oh my God, tagundawayan tati iruruar ni Papa. Kan makumikom ni Mama ijay silat na. Naimbag nga orasyon ti. Umay kami man. Kadwak tinobyak. Ni Loida. Naimbag nga orasyon, Nana. Kasta mo at balasang ka. Bala, sumra kayo. Auntie, agpakpakasya kada kayo. Dito'y kami paila ko mga agnad ka ni Loida. Tadyak pa'y kayat nga yawit iji balay. Sigurado ama panti ama ni Loida ijay. Tamunan iji balay mi. Ay, anyan. Saan nga tadakdakas ti mapasamak iti kasta nga inaramit yaw ka anakan. Ti panagtaray yun ato Ilaban mi ti ayan ayat mi ka ni Loida, auntie. Ay ayatan mi ngamin titong galmaysa. Ay, ala, baka mukha nga raw. Awagam tong araw dagiti dadakkel mao. Taibagam ti kaaddayo dito'y balay.
Uwan, auntie. Kat, pagtrabaho am nga ruditan. Agsapulak, auntie. No kayat mao, ag-apply kan iti kumpanya pagtrab-trabahuan ti anak ko. Takas lanangag ko, nga agkasapulan da iti company driver. Agpaysa, auntie. Sige, ha. Kayat ko, tapno sa anak amatambay. Mala, isaganam nga rudan dagiti requirements mao kaanakan. Loida, anya ti kahit asawan ti pa nagbakbakwar mo? Nagapuhak iti health center, Rudy. Ah, Masikugak ka no. Agdoan abulan tin inawat. agpaysa? Wen, Rudy. Ay, anak. At danton anak ta, Loida. Kayat mo, tagawid tayo di balay minton at dawayak. Ha? Saan ka pa nga na nakita na giti dadakil ko? Kaya't nakakano ang makita, Loida. Wen, sige, Rudy. Agnaita ka din ijay. Asaan? Agsublita mo tla dito eh. Dito ikan nga ron di ayan ti trabaho. Sayang mat. Mayat pa ti sweldo. Talaga adi kay matla palubusan. No kunayo apumanaw kayaon, Rudy. Amumat, talimasin ka nga rodyanak kaun tadamot bukod nan a pamilya. Iso asaan kayon apumanaw dito ibalay? Di kay madanagan, auntie. Saan kami pumanaw dito eh? Dito ikat nga ron ti ayan ti trabaho. Wen, sayang di trabaho no pumanaw ka. Narigat ti sumapol iti trabaho itan kaanakan. Pudno day tanti. Nagasatak tadadagos nastrakak at trabaho iti yung may ko dito lugar yo. Wen, iso adimon panawan. Agawid kayo, ngaming kay lagbakasyon. Agsubli kay tumulaang, Rudy. Loidahani, maturog kan tarabin. Sana nasayati agpuyat kan ka, tamasigug ka. Anyat pang panunutan. Damamakan, Papa. Kumusta da nga tamatan? Sigurado akas na unay apungtot ni Papa kanyak itan. Agbabawi ka kadi asimurot kanyak. Saan? Jak to pulos pagbabaw yan, dayta. Gapo tapat-pat gan ka unay, Rudy. Sikatiraksak ko. Ala, di ka unay pang panunot. Bayam, ito makapasngay ka. Agawid tanto iji lugar yo. Wan, dayta mo ti pampanunutak. Intanto umamo iji balay. Katpatsak amaawatan na kan ni Papa. Apaman amakita na ti apo ko dakin ni Mama. Baro mo't ang numero ti umawawag. Hello? Sino da ito'y? Hello, Mama. Ni Loida da ito'y. Oh, Loida, iha. Ay, nahagyaman aktay mawag ka. Apay adimi makontak ti sigod ang numero ti cellphone mo. Kan oray ti messenger. Di da ka makontak. Pasensya kayon, Mama. Nagsukat akong iti SIM card. Kat, ayan mo nga ron itan. Amom ka di ang nagdandanag kami iti kasta unay. Aging gaita anak ko. Didak pa kadanagan, Mama. Ta-okay kami kini Rudy. No kasta. Talaga asimurot ka kan kuana. Wan, Ma. Agdandan na kami. Kas agasawa. Agpinpin na tag kami adto, Mama. Husto nga ron ti atap mi iti amam. Iso asan kami na nag-report iti pulisya, iti panagpukaw mo. Tamo milatan na simurot ka kan ni Rudy. Pakawanan na ko, Mama. Ay, tapno amom iha. Kasta unay apungtot ti amam. Amo na nga minasimurot ka kan ni Rudy. Iso kasta unay aluksaw na kanyak. Apay kano adi kalinapdan. Pasensya kayon, Mama. Ay ayatak ngamin at talaga ni Rudy. Jak kabaalan ti maisinakan ko na. Nang runa itatama si kuga kon. Anya? Sige, Ma. Baliwak tumanan ti umawag. Tadan ti asawa. Isaganak ti meriendana. Bye. Oh, bye, anak. Oh, masikugan jay anak ko. Nakapasngay kan, Loida. Wan, Rudy.
Katangin na pigsa akon. Agawid tayo ija balay. Tainta umamo kada mamakan papa. Oh, anya. Mayat ka kadi, Rudy. Kuha. Amok ang mabutang ka. Katjak ilibak. Uray siya. Adamat pa nagbutang ko. Tadita amo ti mabalin nga aramidan ti amak. No agpakita takan ko na. Agyaman ang tanapanunot mo dahi ta. Amok ngamin, akas taon iti sakit tinakam ti amam kanyak. Wan nga rod, Rudy. Ngam di ka madanagan. Sika ti pilyak no bilang laan. Sika ti kayat mi akadin na iti anak ta. Nagtarte anak ta, nga oray nakaturo kanya. Kayang ingas ta doa. Ni, ala. Natinag man ti ulo nan itipungan na. Talaga ni baby. Pampanawan na akanayon tipungan na nga inted ni Lola na. Bunerod. Napagpunganam, ibate naman tipungan na. Kanayan naman tinag ti ulo na, manipod itipungan na. Talaga ato'y anak ta tiragsakan bang arda niya? Parabor ti Diyos da ito'y para kadata. Iso taripat tunta na imbag ti anak ta. Bayat ti panagdakkel na. Tapno nasaya ato ti pagtungpalan na, Loida. Ni mama ti umawawag, Rudy. Alala, sumbata man. Tanakaturog pa iti anak ta. Kaya't nakamakasarita ni Papa Iha. Ha? Sige, mama. Loida, anak. Kumusta kan? Nakaanak ka kanon ko na ni mamam. Wan, papa. Sorry, Pakawanindak iti inaramid ko. Talaga ngamin nga ay ayatak ni Rudy. Hindi ka matanagan. Bawatan ka. Napakawan kan. Kahit sorry mo ta. Pakawanan nak. Gapo iti ka na stricto kan ka. Kailiw da kan. Kayat ko ang makita ti apo ko mi. Ha? Sige, papa. Agawid kami di tabalay intenres din ni Rudy. Urayan da kami, papa. Mata kayo. Halala sumra kayo. Ay, dati apo ko. Karakter. Agmano papa. Agmano papa. Sige. Sumra kayo. Tagluto tayo iti agkakaima sa taraon. Rudy, Rumarta. Sika ti magmaneho ti kotse. Tayo tagatang iti agduduma at taraon. Sige, sir. Ay, papa. Areglado. Thank you, papa. Naaklon yun kas manugang ni Rudy. Wawan. Kaditi mabit. Pagkasaran kayon. Ala, Rudy, mapantan. May kan. Ala, dumsaag kan, Rudy. Apay, papa. Anyat gatang dito terminal ti bus. Nagpus ko ti rupam ang mangawag kanyak iti papa. Agraraman. Ala, dumsaag kan kat agawid kan iti lugar yo. Sir, apay mo ta nakasta. Dumsaag kan hunak. Di mo orayan na siya ti mangulot kan ka iti kotse. Dumsaag kan kat agawid kan. Di ka nagpakpakita iti anak ko. Tadi kan to pulos kayat aparakin ko na. Nawatam? Abang, nayad na yung nagitiag anti. Ba't yun na Loida? Kandi anak mi. Apa yung masapulag sa grabak iti kastoy. Awan ka diti karbangan tikas kanya nga kayat iti may sabak na. Agas kanilo ita. Tawag mo ang makarik na iti ayot. Ang mapay kasto iti napasama kanti. Kaanakan, nakaadukan iti na inom. Gusto da itan baraw. Barang tinakaro nga iliw ko iti anak ko.
Babae ti kastoy, ante. Kasano mapasublik na kiti ang kinakanyak? Loida, sawak. Balong, anak ko. Kailiw kayon. Manasyo. Nagsumli kayo. Ipatpatag kayo, unay. Unay. Umata na hindi pa nagawin ni Enrico. Diyan ti amigo. Umay na ka ikasarloy na. Lading itak, papa. Ngamjak mapatganti kayat yung ama pasama. Sana natangkan ti ulong. Adan anak ko, papa. Amo na ti kadat anak mo. Nga mawan problema kan ko anak. Papa. Rabiin, lakay. Di kan rumwar. Ipabigat mo ti rumwar. Sana mabalin. Masa pula makasarita ka dagos ti agbalin na manugang ta. Kaya't ko makabanding. Ay, di mo ka din maipabigat, dayta. Saran, iso arumuarak ita. Ni Enrico, di kaya't ko ang mga asawa di anak ko. Tapadami abak na. Danakabalangan anak abato iti kalsada. Sino nga tatin ang ikabilitin ita? Hold up, Toy! Ito po amin ang kwarta. Agraman cellphone ka na lahas mo. Tanong saan? Di kan makaawit na si Bibian. Ibuat handa ka. Sa nasyak ti putput ninyo. Awanan kayo iti bain. Bilangan na kayo Maysa. Maysa! Dua! Uragan ano kayo? Siyak ito tikid-kid tawon nyo. Naglalaingan yun nga eh. Basta kaya! Wala! Agad ba? Amo yun karawitan nyo! Samuel, apa na pasamakan ka ti kastoy. Apa yung pinanawan na kami. Papa. Awan na sinang itinagaramit kan kay ti kastoy. Ikaro na iti pagpalunan ti naramin da. Samuel! Mama, di kayo na yung ladingin. Tamangan no kapadakas ka na kayo day. Awanan ni Papa. Pinanawan na tan anak ko. Awanan na di papayo. Iso akin daw ko makada kayo. Adituyan balay ti pagnaadan nyo, Loida. Rudy. Wan, mama. Agya manak, tawel ka makmanan iti da siya pagtangan. Ma'am, Mama, kung namutan kanyak, tagkasar kayon ton iti anak ko. No siya, awan problema kada kayo. Dahil nila ang papayo ti kontra iti relasyon nyo. Iso akamang kamutan ti pamilya mi, Rudy. agya manak, mama. Biyang ti tao. Nanang ko, tatang ko, awan kad kadwakon, tapi nanawan dagmatan. Nanay! Gusto man, Mia. Unay mo't daytan. Overacting mo't tikas ng rami damon. Nagsangit ka lang arod itayan. Agsangit ka manan. Uncle, maladingit anak na ngamin. Tamay tabunan dananang kantatang ko. Awanan kadkadwak. Agtalnakan ko na. Agluha ka laan. Di ka agrong abakas na. Makapasok ka tingtinggan. Uwan, Uncle. Gat, asino nga riti kadwa di ka na kami di balaydan ngay. Awa na. Anusan na atag may mesa. Uray ko mano adda kabsat na. Tapno adda kadwa na. Ngambugbog tungmat ngamin niya anak. Kadno kayat na di ayabam diti balay, tadituyin nga agnaad. Okay lang ka? Katanya pa'y ngay, wanan
Basta lakit di aggagat no dadi ti balay. Saan nga agsadsadot ta kagurak ti kasta? Sige nga Rod. Tapnood da katulungan ta diti balay. Wana, balasitang matan. Adon ta muna trabaho day jay. Mia, pag naidanda ka diti balay may, ngam agagat ka, ha? Saan mi akayat ti sadot akab balay? Wan, Uncle. Kan agsardeng ka pa lang ag-eskwela. Tapno matulungam ni Antim diti balay. Amam tagluto? Amok, Uncle. Nasayat nga Rod. Agluto, aglaba, kan agdalos taramidem diti balay. May mayatan ti kasta. Ngam tag may sakay di balay yaw. At least, ditoy, adda kami akadwam. Adda kami amang isakitken ka, no bilang adamang dangranken ka. Agyaman nak, Uncle. Bayam, tainton makalunglong aw tayo. Ituloy mo to, tag-eskwela. Mia, bagkatan man jitang kiti paglutuan tay ruar mo pailaang. Wananti. Dalusam tayan ti tangke atan narugit una yan. Ang dalus ka dito kusina. Kalpasan na, ijay mat kwarto. Kat punasam to amin na tawa, wan? Wananti. Agawam tagdalus atan agluto kan tupay no madamdama. Wananti. Kat kalpasan na makaluto ka, labam to amin dagiti inakas ko a kurtina kan apap ti kama. Kan uray gayam tay apap ti sofa, namurangan. Labam tupay, wan? Wan, auntie. Kan numakalaba ka, ingkan to alaan tay order ko a kamuti, ha? Kagudwat ka ban di kamuti ngayon order ko. Ha? Pangananwan nyo iti kamuti, auntie. Aramida ka kamuti kyo, tay sorsor mo nga ilako. Ha? Apay, di mo kayat? Masadot ka nga gisursur iti kamuti kyo? Saan, auntie? Kayat ko. Kamutik yo! Gumatang kayo! Kamutik yo! Kasla kayat ko ti agid da. Nasakit ti bagbagik. Tadiritso aka na yun ti trabaho. Di dakmat kayat apagina na andaan ti kan uncle. Saak la makaina na. Nupan naturugan ti rabi Ay, nagrigat gayam ti awan tatang kananang na. Ituloy ko ti magna. Awan pangibaga ak iti saksakitan ti bagbagik. Nasakit una yun dagiti sakak. Kan ti bukot ko. Nabanugak ngamina na talaga. Jakmat mabalin ti agreklamo kadaan ti kan uncle. Taong tandak mat adagos. Magatang kumaamin ang tilako kakamutik yo. Tapno makaawid akon. Kamutik yo! Naima sa kamutik yo! Gumatang kayon! Adda kamot gaya man, Mia. Kamusta? Nalakom amin nantem, palako nantem? Adda na ba ti amaysa? Ngam kinnan kon ta mabisbisinak ngamin unay, uncle. Anya? Apay ngay? Kat isupay ko matibayad da jay. Nangan kamot sa Barrymore ka. Sorry, uncle. Mala, bye-bye amo, Nedi, lakay. Tangdan na naglako day jay. Nalami yag mong tinaglakwam. Atoy, auntie. Mia, saan ka pa maturog? Aday bagakan ka. Ha? Anya ti ibagayo, uncle? Kayat mo ka dito eskwela. Kayat ko, uncle? May salahing tamo ka pamuspusan. Tapno maka-eskwela ka, Mia. Ha? Anya ngay dayta, uncle? Gatangag jay balay kan solar dagiti dadakkel mo. Ha? Di, awanan balay ko no ilako kon. Adamot to'y balay mi kinantem.
Balay tayo dito yan, Wan. Balay tayo amin. Uncle, Iso na lang ata hulogak, Wan. Ta iso ti pag-iskwilan. Aging ga iti kolehiyo. Mayat ka? kwa uncle, jak ammo. Talaga di mo amo taubing ka pa eh. Di ka pa'y makadesisyon na siksika. Iso asyak ti danggam. Tasyak tangkal mo. Amok tinasaya at parakan ka. Sige da kayo ti makaammo, uncle. Sige nga Rod. Aging drol kanton, Wan. Tati pagadal mo aging ga iti kolehiyo. Kat iso ti pagbayad ko iti balay kan sular anapanawan dagiti dadakkel mo. Bakit? Ilakok ti sular kan balay damiya. Kat, ada nga rod bayar mon. Adda, ado ti bayar ti house and lot. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Ken saan ko nga ipangina, tapno magata nga dagos. Kat, naalam mo ti papeles ti lote? Wen, kinalkal ko iti kabinit da iti kabagis ko. Ket nakitak ijay ti papeles ti daga. Ay, kat makaammo ka Pag negosyo ta, ti mapaglakwak. Anya negosyo nga ilakay. Kumporme. Ado di ta ti mabalin na pangrugyan na negosyo. Sa tanto panunutan da ita, inton maiggamantan ti kwarta. Rabi imanen, makainanaak no kasti arabi tanual daw, diretso ti trabaho. Nasakit ti bagbagik, ngem jak mabalin ti agreklamo kadaan ti kan uncle. Diyos ko, si kalaangan ti amo kapag lampayak. Kanayon dak idi nga isuro nga agkararag, day dinanang kantatang ko. Isu asi kalaangan ti amo ka akakampik, Lord. Di nak ko mabaybayan, kan loaddan iti poder mo dang iti dadakkel ko. Baunam ko maida amang bantay kanyak, ta isudan tagbalin a guardian angel ko. Jak ammo non nya tagbalin a masakbayak, itataawanan dagiti dadakkel ko. Tarabayan na kumaakanayon, Lord. Ilisin nak iti mabalin na pakaisag makak. Kat uray ulila akon. Maragpat kunto kumati arapaap day dinanang kantatang ko para kanyak. Magustuak ti lokasyon ti lote ken balay. Edi, kayat ko. Ket, kasano, Sir Alvin? Katangam nga roden? Di ka madanagan. Tasaan ko nga ipangina. Natay nga minin day di kabsat ko nga kinkukway ti daga. Kahit syakmat, tinangitalkan na. Jakmat mausar, iso nga ilago ko na. Sige, katanga kon, Edi. Kat, kasano? Naidil mo ti daga, Eddie? Nalago kon, bakit? Ay, kastaya. Kat, ayan tinaglakwam ngay. Imbang kumon? Bangko nga. Saan na masapul day ta bangko-bangko? Inton mabangkrap ti bangko, di naspaktan. Kat, ayan nga ruti kwarta nga hay. Adda kanya ka, adda dito'y bag. Ay, sus, amangan no mapukaw mo. Saan? Tay tugtugot ko akan hayon ti basit abag ko. Agnegosyo takit ti. Kakaiso na nga da kwarta. Anya negosyo ngay. Komporme. Ado ti pampanunutik ang negosyo. Bakit? Kiskisan, water refilling, kan bakery, kaskada, pigiri, no iso. Kat makamu ka Kat, kasano nga ron ni Mia, agiskwelan. Ay katuan pag-eskwilaan ta. Oray malpas na lang ti elementarya. Ngam iti pampubliko nga eskwilaan, ti pag-eskwilaan na. Ta iti mat private school, dakitan nakta. Mia, in ka isurusur dya linuto na antim amane. Ilakom. Wan, uncle. Mabalin ka di nga agkuyog kami kan ni Janine akasinsin ko. Ay sana, paglakwam kat ti anak min. Si kalaang taglako. Ha?
Makita da nga glaklako ta anak may di tarwar, kababain. Uncle, Si kalaang taglakaw, di mo man iramraman dagiti kakasinsin mo. Tasan ang may bagay kadakwada ti kasta. Di mi kayat ang maparigat da. Taad damot ipakpakan mi kadakwada. No si ka, ayos laang. Tawan mo't nga rod pangalami ti kanam. No di ka tumulong iti trabaho, awan Anyat lamutam ngay. Narigat mo't no puro libre ti maitadkin ka. Malugi kami, kinantem, Mia. Mani! Nalingta, Mani! Kumatang kayon? Naling, kumatang agmaniti man Ha? Wen, tata? Naggagat ka ba tan, balasang ko? Maong tanak ngamin no agsad sa dutak, tata. Manuti katangan nyo. Da kayo ngamin tibuay na manok. Kastaya. Sa dino ti balayo ditoy. Asidaglaan, tata. Da kayo gayam ti ibagbaga ni Uncle na kagatang iti sigod abalay mi? Wan. No kasta, anak na kanidi. Saan, tata? Kaanak-anak? Kasta ka de. Natayan da na ng kantatang ko. Kat dito iti sigod abalay mi idi. Inla ko matgayam ni uncle ko kada kayo. Tapno adda ka no pag-eskwela. Kastaya. Wen, tata. Makipagnanaedak iti balay da. O sige, gumatang kayon tay sursur ko pa'y tilakok. Mano amin da ita balasang ko. Ta bayada kami nun. Tapno di kan agbannog ang mapanaglako. Ha? Agpaiso? Wen, maasyanak ngamin kan ka balasang ko. Iswa bayada kami nun da ita. Agyaman nak, tata. Ayan tinaglakwa Mia. Adtoy, auntie. Sige, taidulin ko daytoy. Naimbagla pagpletem ang mapanag-eskwela. Kasta, agtrabaho ka para italawans mo. No di kag trabaho, awan pangalamit ipagpletem. Isong aggagagat ka, Mia. Wen, auntie? Nala, ingkagluto niti pang rabyanta na mabisina kon. Wen, auntie? Rabi imanan, makainan na akmanan. Ay, nasakit manan ti bagbagik. Mariknak manan ti bannog ko. Intun bikat, masapak manan abumangon. Tagluto akiti pamigatan mi. Kan idadangak iti pagdigos dagiti kakasinsin ko. Kan isaganak dagiti balonda. Ay, Lord, anya nga tati agururay agasat ko dito'y lubong. Napintas to nga tati pagtungpalak. Wano agnanayon nga grigrigatak. Awan sa bali akakampik no sana si ka, Lord. Awanan dananang kantatang ko. Iswa si kalangan ti amok nga asit kan. Diyak ngamin malipatan ti kanayon nga ibaga iti dananang kantatang ko. Asika kano ti kaunaan na pagkamangan mi, no adda parikut mi. Iswa please, Lord. Di nak kumabaybayan. Tarabayan nak kumaakanayon. Katsapay kuma. Tauray awanan dananang kantatang ko. Maragpat kunto tarapaap ko ama ka eskwela. Tapno sa anak tungag palin ang nakakaasi. Ay, nakapsot ba't gayam ti kiskisan? Basit ti kita na iti binulan. Bakit? Ay, katanusan ta Aging ka masubot ta tipunan. Ilako kon. Ibargin ko, tasukatak. Anya, kan ura di pigirim, binaybay ang matan. Ilakok amin na nababoy a karga di pigiri. Anya, Agpautang talangan. Nalakla ka, kan may mayat. agpaporsyento ka? Ay katuan 20% na. 30% pa'y ano kayat ko? Ay kutsi ka makamu ka. Ta business-minded ka mag.
Awan amok dita. Suportaran kan tulatan. Agsardeng kan niya eskwela, Mia. Tawan kwarta nga ramatan. Ha? Kunak man no usarak tinaglakwan nyo iti balay mi, uncle. Nita, di mo namnamaan da ita. Tasaan da binayadan. Ha? Inutang da. Ngam di da binayadanan. Apay ngay. Kayat ko ti makaiskwela, uncle. Agmay saak lang nga rodon. Jak pa'y makaiskwela. Kasanuak tungay. Kanayon ngamin nga ibaga iti dananang kantatang ti may papan iti panagadal ko. Ika gumaak ka no ti makaadal. Taday talaan. Di ka makaawat, Mia. Awan nga rudan. Saan da binayadan ti solar kan balayaw? Uncle? Isang agsardeng kan niya eskwela. Agtrabaho ka lang dito balay. Nawatam? Wala, uncle. Apay ngaglaklako matlatan ter aramida, Mia. Di ka kadi sumsumrag kaya pagadalan nyo. Nagikatakon, tata. Tadi umat ngamin binayadan to'y balay mi. Awan pag-eskwela kun. Ha? Nagkuna? Ni uncle ko. Di yu kano ngamin binayadan. Bayadan nyo kuman, tapno makaadalak. Anya? Ay, sana po no dayta, Mia. Kasi kamait nga ululawan ti ulitig mo kanti asawa na, balasang ko. Ha? Di mo maawatan ter aramiden da angkel kan antimkan ka. Al-alilain da ka. Ngam di damot ito ti kasapulam. Tata. Ano kayat mo, balasang ko? Siyak ti mang paadalkan ka. Kwa? Awan anak mi ti asawa. Kat no manugot ka, agnaid kan di ti balay. Ta bilang dakan kaspudpud nung anak mi. Mayat ka? Kwa? Saan kayo matakab kabagyan, tata? Kababain mata? Awan ti rumbeng nga pagpainam. Saan da ka akab-kabagyan, nyam adamat asimikan ka? Kita man, di mismo akadaraam, awan pa nang isakit takin ka. Parigatan da ka pa iti trabaho. Amangan no saan da kapalubusan da uncle ko, tata? Padasem laeng tagpakada, balasang ko. Tano kasapulan ada kami ti mangipakadakin ka. Aramiden mi, Mia. Ay kat, wala. Mapan kami, ya. Awan problema kada kami. Ha? Palubusan dak nga ampunan da tata Alvin, uncle? Wen, apay kumalapdan ta ka. No kasta ti kayat mo. Awan problema kada kami. Kay-kayat mi kit di pa ya. Ha? Ti kayat ko asawan. Kay-kayat mi. Taado ti kanami jay. Taadda mabalinday ti biyag. So sige, mapan ka. Awan mangiparit, Mia. Bakit? Kimata nga kiti motorsiklop. Anya, kunak man no kotse ti gatangem. Kimurang ti budget. Jak nakasingiri ti pautang ko. Kat, di mo matamutag motor? Ay, katsurwa ka. Kan oray mat kotse. Jak matamutag manihoy ti lugan. Kat pipya tay lugan ata na safety bus seat. Wen, gumatang tanto no sa marono. Inton masinger ko dagiti adu apa utang ko. Oh, kumpad ka na yung bag. Bakit? Ay na, inayadam lang nga ata ne. Di ka pa'y sanay nga agmotor. Naglaga. Kitaam kat inyang kas ka pa yan. Easy lang. Bakit? Ay, adalo ka na ba sa mata? Patahigit ka! Ay, agturong matan itirang ka. Auntie! Uncle! Apay ngayon natay kayo, matun. Awan lang arudan tanan ng kantatang. Natay kayo, pay. Mia, balasang ko.
Iti kaunay agladingit. Aklunin tayong tinapasamak kada angkal ka nantim. Kasi matnagiti dua ka kasinsin ko a pinanawan da. Di ka matanagan. At da kami ti asawa. Da kami timang bayabay kada kayo ngagkakasinsin. Kat ikarimi. Nga ipaay may amin na kasapulan nyo. Kastamatan ti pagadalyo. Tapno makalpas kayo iti eskwela yo. Agyaman kami, tata. Nagsayaat kayo ng asawa. Thank you ni Lord. Taimpay na kayo kada kami. Nakasingsingpat kayo unay. Biyag ti tao. Nagturo kami di rabi, Leia. Iji balay da Mariel agayam ko, tatang. Ulbod, naggapo aki di balay da Mariel. Kat imbaga nga awan ka ijay. Kwa. Nagturugam idi rabi ikunak. Ije balay tinobyom, ha? Uwan, tatang. Nya. Ikan-kansan. Sige ah. Padasan yun di mangkabil kanyak, tay darum kayo, tatang. Ha? Laglagipan nyo a babayak. Kat minor di dadak pay lang. Mabalod kayo no kabilandak. Ipabalod kayo. Aniya. Una yung di kasta pa nagsasaom, Leia. Kasla di nakpay kabilanganan nga amam. Gapot ta didak maawatan nga anak yo, tatang. Di yumat nga minitad di pagragsakak. Ipaidam yo dayan tiragsak ko. Anyan. Talaga nga ipaidam mi no amumi apa ka isagmakam. Imubumingan ka. Ngam asawa ti adday ti panunot mo. Addan to pa 15 years old na nakiasawan. Siyak tulakit din a 17 ti taonan. Ag-eskwela ka pa'y nga umuna. Baybay ang pailaan day ta asawa. Pinalubusan da kan ama ki boyfriend. Taagpilit kamat ngamin. Ngam no day ta asawa. Saan pa'y amabaling? Basta makiasawa akong tatang. Agdan na kamin ka ni Alden. Mayat kayo man, no saan. Amangan no pagsinaan data, Leia. Saan? Siyak ti matungpal. Saan nga isuda? Naimbagkan ka at awan dagiti dadakkel mo ang makibibiyangkan ka. Wen tadaday di abroad. Nawayaak titoy. Tamaaramid ko amin na kayat ko. Naimbag ka pa'y Alden. Basta pauitan dak iti kwartak, ayusan. Kahit, kasano, di ka nagawi di jabalayo. Tama nga no di da kan palubusan arumwar dananang kantatang mo. Pagyanak nga roden ngay. Dito'y balay mi Awan ka duwak dito'y Leia. Sige, alaag nga roden dagiti kawis ko. Tagdan natan, Alden. Apay dagita kawas mo, Leia. Pumanaw akong dito'y balay nanang. Agdan na kamin kanya Alden. Anya, amom ka diti ibagbagam. Nagubingan kayo pailaang agdan na kayon. Kan kasanon ti panagadal mo, anak ko. Agtuloy aklata Di kay madanagan. Ituloy ko ti agiskwela. Makaturpusa kiti panagadal ko nga uray makiasawa kon. Isublim dagiti kawas mo iti kabinet mo, anak ko. Saan ko maanatang kanti ulam? Nanang itad yun ti wayawayak tabalasang akon. Agadal kapay. Inton makalpas ka iti panagadal mo. Samon to aramidan ti kay kayat mo. Basta siyak ti matungpal. Inyan anak dakpay lang amin no di yumat itad ti pagragsaka. Leia! Rabiin, adi bakit? Maturugtan. Husto day ta na panagsangsangit mo. Apay akas di anak ta. Saan tamat anak kurang anang bagbagakan ko na. Pinadakkel ta babaan iti nasaya at asursuro. Nga mapay akas di tararamiden na. Na-impluensya ni Jen Nubio na. Manipod na gayan ayat dakin ni Alden.
Nagbaliwan ti ugali ti anak ta. Kasanoon ti panagadal na. Mala, maturog tan. Tasukunan ta inton bigas. Leia, agawid tayo nanak ko. Jak kayat nanang. Saan na nakaturturog ti inam idirabii? Gapo iti kapapanunot na ken ka, Leia. Basta jak kayat. Baybay andak ko man. Di kay mandanagan. Awan da ka sa mapasamak kanyak iti puder tinobyo. Ayan ni Alden, takasaritak man. Apay, tata? Anya ti pagayo kanyak? Alden, yawid min ti anak mi. Ubing kayo pay. Apay, kabailan yon ti agpamilya. Nilaya ti pangibagaan nyo iti dayta. Saan kit di asyak, tata? No anya ti pangadeng na, iso ti masurot. Basta siya. Pasurot aklaan iti anyaman na desisyon na. Basta dituya kun balay dalden nga agnaad tatang. Sa anak nga agbisin ditoy. Taday jabrod da mamakan papana. Binulan apaw itanda ni Alden iti kwartana. Anak, agpagpakaasi kami kan ka. Denggan na kami kumaiti amam. Ubing kayo upay kini Alden. Agadal kayo kumapay anak ko. Jak nga rod kayaten dag-eskwela. Masaduta kun. Basta makidan na akon kan ni Alden. Siyak tagpakpakaasi kada kayo nanang, tatang. Itadyo ko man ti wayawayak. Dakkel akon. Balasang akon. Kabahila akon ti maisina kada kayo. Leia, agpili ka. Siyak, wano dagiti dadakkel mo. Kat si ka syempre. Si ka nga rodon ti pinilik. Agbiagak nga ure awan dagiti dadakkel ko. Basta da ka iti biyag ko. Agyaman ak, Leia. Talaga gayam anapatagakan ka. Unay-unay Alden. Si ka ti biyag ko. Si ka ti amin ko. Lumapukaw ka iti biyag ko. Nasaysaya at lang mapukaw akong dito lubong. Ngamin ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Leia. Mangan kan ali. Di ka man nangan itay agsapan. Inta sukunan ti anak ta, mani. Namin adon nga inaramid ta dayta. Ngam natangken ti ulo na. Awan mabalinta. Mani. Namin ano abinagbagaan ta. Ngam awan denggen na. Tumangsit pa yan. Iso abay-bayam. Palugodam iti kayat na nga aramidan. Kasanulaangan ti masakbayan ti anak ta. Nupilitan ta nga agawid. Ang mga no niya ti aramidan na. Ang mga no dakdakas pa'y ti mapasamak. Mani. Saan taan nagkurang anang bagbagaken ko, ana? Inaramid tan ti pagrebengan ta, kas datakkel na. Iso ang makaambo nga roden iti biyag na. Kas di ti kayat na nga aramidan. Awan ti maaramidan ta. Basta bayabayan talatan. Nga uray awanen iti puderta ti anak ta, bakit? Papanam Alden. At daw ting ming agbabarkada. Umayak mo't Anya? Ngampasig kami alalaking agkukuyog. Agbati ka na. Basta umayak. Di ka mapmapano di nakikuyog, Alden. Anya? O sige nga, Rod. Sumurot ka, Leia. O sige, kakatuwa. Agsyat tayo lang. Tado pa'y tinagatang arak. Alden, gusto, nabartakan. Agawid takitin. Maburburing ak dito yun. Siyak lang, di saan nga umininom. Oh, di uminom ka, mat no kayat mo. Atoy, uminom ka, honey. Ha? Okay lang kan uminom akiti arak, Alden? Wan, basta ka doon na kayos lang. Ala,
Agsyat ka mat, Leia. Alden, papanamanan. Agay ayab ti barkadak. Adda pa panan mi. Mabartag kan tuman na sumangputan. Di kan mapan. Saan na mabalin? Saan na naragsak ti tropa mi? No adda absent kada kami. Masikuga kun, ngam panaw-panawan nakpayla dito balay. Mabiitak lang. Umayak ba't nga ruda? Anya? Basta sumurutak kan kung naksumurutak, Alden. Lakay, agrubbat ka. Intaray da iti ospital di anak ta. Anya? Ne, apay ka no? Naidaras sabot ti panaganak na. Daras tayin takitaan di anak ta. Sige, mabit lang nga rod. Tagsukatakbit. Agyaman ka tanasalun at kayong agpadpada iti anak mo, Leia. Nanang, Uray basikog ka. Agpuypuyat ka. Takasano, surot-surot ka iti asawam iti sa dinuman apapanan na. amangan namin no mapanagbabae. Isa ang masapul abantayak ti asawak, nanang. Anya, itataad anak mo, agtalinaad ka lang iti balayo. Di kan ruar-arwar. Nanang, Asikaswam anaimbag ti anak mo, anak ko. Aday ta. Napaturog konti anak ta, Leia. sige, ipaigda mo ni takrib na. Wen. Aday ta. Mapanak matan. Ni, papanamanan ka trabiin. Pagbigyak di barkadak. Tapno saan nga agpasugnod. Kasangay na ngamin ita. Alden, awan ka duwami ka ni baby dito balay. Di na kami kumapanawan. Mabiitak lang mo. Agsubliak madladagos. Di kan mapan. Di nakpagpungtutan, Alden. Apay ayakas ta ka, Leia. Tikayat mo. Bambantayan na ka na yun. Tikayat mo. Addaak lang itisibay mo. Palubusan lakmat ang makaaliwaksay. Apay, tapno nawaya kang agbabae, kasta? Awan babaik. Mapanakon. No ipilit mo ti rumar, sumurot kami iti anak ta. Anya? Saan na nasayater aramidin yung agasawa, Leia? Agrabrabii kayo amapan makininom kadagiti barkada yo. Akadwayo ti anakyo. Pati ti anakyo. Mairamraman ang mapuypuyatan. Addan anak mo, Leia. Saan ka nabalasang? Iso nga idyamon ti mapan makininom. Apay ayaman nakibiyang kayo, tatang. Kat saan kami mat ngagdawdawat iti kanan mikada kayo? Saan kumanatangkan ti ulom, Leia? Ibagbagami laing ti rumbang nga aramidin nyo. Takaasi ti anakyo. Ammo mi tararamidan mi, tatang. Addan na kami kanal din. Saan na da kayo timang pakpakan kada kami? Tadagiti dadakkel na alden timang mangto diti kwartami. Iso adi da kami kuman pakibibiyangan. Talaga asukir da nga anak mo. Di na kayat ti mabagbagaan. Ay, at dapay kit din ating mangsit. Idinakiden nan kini Alden. Pagkarit na ti kinabak nang tinakaikamangan na. Kaslaawanen apulos ti kasapulan na kadata adadakkel na itikas niya pa nagsasauna. Ala, baybay amon lakay. Tapno saan nagsakit tinakam mo. Iwaksi mon a panunutan ti madi nga ugali ti anak ta. Ikararagan talaangan ida, agraman ti apo ko ta. Alden, mangalataman iti katulong ta dito'y balay. Marigata na ka mga iwan kin ni baby. Ha? Sige. Taibagak ka da mamakan, papa. Umanugot da nga ta. Wen, apay kit din na saan? May salasaok ka da mamakan, papa. Wen adagos ka da kwada. Di dak pa'y pinaay apulos. Ta ipatpatagdak nga anak da.
Sige nga ron. Ipakita ta ka nagiti dadakkel ko. Anapintas lat ti panagbiag ta. Tapno saan da tatagtagibasitan. Ipakita ta akabailan ta ti manangdan iti agbalin akatulong ta. Oh, adoy. Imported adilataken sabsabon dagita nanang. Impawit da mamaken pa pamanipod abroad. Atoy, ikan kayo iti bagyo. Nanginaabag dayta. Nagapumat lay abroad. Kaya't kung ay panagnag kada kayo nga awan na pulos pa nagbabawi ka na kay asawa iti nasapa. Kas makita yumat, napintas ti biyag mi nga agasawa. May ranod kayo pa kitdiya, tadamay itadmi kada kayo. Wen, ngam na sa isaya at kumamot laeng, no makaturpos kayo iti panaghatal yu anak ko. Uray saan kami ang makaadal tabak ng dal din. Ado di sa nikwada. Talon dagiti anak ta Alden. Nga maging kaitan na bisyo kalat ta. Leia, rugyan na kadiman na sermonan. Amumat ajak kayat ti masersermonan. Di dakto pa'y kabailan na sermonan dagiti dadakkel ko. Si kanto lakit din. Kaano nga ro ti pa nagkasarta? Anyat ko nadamamakan papa. Sanda pa'y kano ang makaawid. Makumikom da iya abroad. Agkasarta lata na nga ure awanda. Anya, sana mabalin ah. Masapul nga dadamamakan papa iti kaaldawan ti kasar ko. Kaano nga ron nga gawid da? Diyan mo ah. Tawan pa'y matibagbagada. O sige, mapanakon. Papanam, inaldaw larumwar ka. At dalamapan ko gatangan ni Plaza. Marabyan ka manan. Wano saan, parbangon tumanan nga agawid kan. Anya ko ma, numarabyanak. Sa anak mo't nga kurkurang kada kayo ah. It-ited ko amin nakasapulan nyo. Iso adi ka kung direklamo leya. Nagbaliwan ti ugalim. Saan ka nakasidya nakasingsingpat kanyak? Kaslasanan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak Alden. Adula amin nga ipagpagam. Sige, mapanakon. Umay kami man makiturog ka dagiti anak ko diti balayo nanang. Ay katwan anak ko, nasaya at matay pasyar mo dagiti apo ko me. Agam, apay adiyo kadwa ni Alden nga eh. Sana nagawi ni Dirabi eh. Iso adi ka matagawi dita. Masurunak. Uraya kasukunan na kami kadagiti anak ko. Apay, napanan na aya. Diyak mo nanang. Kanayo na marabyan. No si taag, siyak tiapaan na. Iso masurunak. Agawid kaming kadagiti ubing tatang. Ne, kung nagmanuurayam ni Alden amang sukon kada kayo dito eh. Jakmat nga ron mauray ang tatang. Iso nga agawid kami man langan. Mala. Ipasyar mo tumanan dagiti ubing dito'y balay. Samo mo't la ipasyar ida dito'y. No agpasugnod ka iti asawa. Sige, mapan kami tatang. Sino ka? Apeng adda ka dito balay mi? Siyak ti asawa ni Alden. Sige, asino ka? Anya? Anay ko. Di nakpadpadasan si kababae. Tauray masikugan. Kabailak ti makiginubal kan ka. Pangasim leya. Di ka giskandalo dito'y. Pumanaw kayon kadagiti ubing. Ape, apapanawan na kami. Ape, nagisangpot kay ti babae dito balay. Nadingitak. Ngam ni siyaw iti ayatak. Kat iso ti ikalaysak iti kabiitan na panawan. Masapol ang maikasarkon. Sakbay di panagpas ngay na. Anya? Awanan kay ti bayin? Kay pasadyado pa nagsagsakripasyo kiti dandam? Kastilaan ti subat mo?
Apa yan naarapin mo di kastigan niya, Kalden? Nadingitak. Nga maklunan tatigasat ta. Saan adatati na ituding para ititunggal maysa? Di mo mabalin nga ipilit ti bagim. Ta saan ta nagkalaysa? Ken kang ronaan ti amin, saan kan nga ayatan? O anya, naisagana mo dagiti balon dagiti ubing ama pa nag-eskwela, anak ko. Uwan, Nanang. Sige, taitulod mi idan ije pagadalan da. Bagay, kaya ba mo nagiti ako ko ta? Maladaw da, di siya pagkadalan da. Wan, lakay! Nanang. Nananana, apay Leia. Apay nga inarakop na kanak ko. Pagawanan da ko, ma. Imbagbaga kiti kalabas nga awanan, di masapul ko ka na kayo kanitatan. Ngam nagbindutak. Kasapulan kayo gayam. Nang ro na itatamay sa ako na single, ma'am. Na kayo matlagayam di pagkamangag. Isa pagawanan da ko, ma. Ala, libata mo na ita, anak ko. Anya nga runay. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim iti lalaki asaanin ang mga yatkan ka. Sana ba alay? Ta suportado matlata ni Alden dagiti anak yo. Nga uray atan sa bali a pamilya na. Nagbayag kayo bagay. Maladaw ang nagiti ako ko ta. Pagawanan da ko, ma. Ang yaman nakiti kinadunguyo ka nagiti apo ko yo. Nagbali na kasukir ka na kayo. Tinantangsitan kayo, ngamda kayo matlagayam, di makatulong kanyak ita. Tawanan ako. Mala, huston. Di ka nagsagit. Patpat ganda ka. Isa nga ore niya ba'y tinararamid mo iti kalabas. Mapakawanta ka lata, anak ko. Tinapateg na amiris mo dagiti bidot mo. Kad leksyon kad kadayta, anak ko. Biyag ti tao. Kumusta ti biyag, Manong Waldo? Italaang manan ang nagawid kayo dito lugar tayo, ah. Mayalat tamag, ading ko. Nagaburmagayam ni Kiara nga anak mo. Wan, Manong. 2 taon na ni abroad. Diyak kumapalubusan. Nga mawanan ti maaramidak. Takurang ngamin ti masusweldo na kas katulong dito lugar tayo. Nang runa kat agad-adal ti 2 akabsat na. Saan da kayo kumapinanawan ti amada? Adda kumati katulungam ita. Ay, diakon namnamaan nga agsublipay ti asawak, Manong. Nabayagan apan awan, sipod pinanawan na kami kadagiti umping. Bareng ni Kiara ti mangyaon kada kayo itirigat. Maasyanak nga rod kan kwa na, Manong. Isupayon ti aggastos para iti panagadal dagiti kakabsat na. Uray saan namat nga obligasyon. May salaang ti kayat asawon da ita, ading ko. Napatag kayo a pamilya na kengkwana. Adda ka di impawit ni Manang Kiarang allowance mi, Nanang? Uri siyak, Nanang. Kasapulak mo ti kwarta. Kaanoin nalayo mo ti si bubukal nga alawan siyo itinaudi a panagpawit na anak ko. Anyangay ka nagadumot a paggastusan mi. Iteksyo nga minan, Nanang. Ibagayo tagpawit adagos. Saan mo't akas karina nga agpawit ni Manang yo, no awan pa'y ti sweldo na. Dakkel ti sweldo na ija abroad, saan ka di, Nanang? No adaman mabati, para mo't itibaki na ah. Sursurwan nyo nga minti agtipid, tapno saan tayo nga agkaratawat kini Manang yo. Narigat ti trabaho na ije abroad, anak ko. No kaya't yo makaadal kami, Nanang, itidyo ti kwarta kasapulan, may.
Sa nakastaan agad ti bagbagayo tunggal agdawat kami. Mala, to'y tangdan ko laangan anaglaba ti gastusan nyo. Ni, agdamot kayam kwartayo kat. Ala, itadyo adagos na nanang. Adda nakakita kan Maylin nga anak mo, Marisyuneng. Adda ka no kahulhulding hands na. Anya, Kasta mo tinangag ko pagsasaritaan dagiti ka aruba mi. awan mo't nadakdakamat na kanya kanobyo na mare. Kat amang ano inlimod na kan ka ah. Amumatan dagiti ubing ita. Tidamag ko pa'y kat mapaman iti boarding house jay lalaki. Anya, ay nas ka na makasaritak ni Maylin nga anak ko. Alamaray, sayang mati kwarta nga ipaw-paw it ni manang da. No di da iga-dagadal. Daytang arut kat mare. Ay napasensya kan ano na idanon ko kan kadayta. Kaya't ko lang amin amaamuamot ah. Awan intensyon ko amang padakas iti anak mo. Panangisakit araramideg. Okay laang Mari Lilia. Dakkel at tulong dayta para kanyak. Jak ida mabantayan na kanayon. Taamumot mare. Makumikumak ang makipurpur diya. Asino ti lalaki a kaholding hands mo? Nobyom ka de. Ni, asino mo tinakadamagan nyo iti dayta nanang? Saan ka di atibilin mi kan manang yo? Katliklikan nyo pa iti kakastabanag. Saan adakas ti makirelasyon? Ngamlepasan nyo kumapay at ipanagadalyo, anak ko. At dayta kay manan. Ikanyo mo't iti importansya ti rigat ti kabsatyo, ijebalasiw taaw. Tapnawanan ti adu asao, agikata kun agiskwela nanang. Anya, Masikuga kun, isung agikata kun. anya, ay dinak man rabagan iti kasta anak ko. Pudno matibagbagak, agikata kun, tagdan na kami itinubyo. Agpanunot ka man anaimbag, anak ko. Saan analaka ti kasta pampanunutam? Nakapagdesisyon na kun. Iso abaybay andak kuman nanang. Nakapagsarita kayo ka din iti anak mo, Maray. Juan Mare, Kat, anya nga iti kunana. masikukan ni Maylin Mare. Agikatan iti panagadal na. Tagdan na da kanon iti nobyo na. Aniya? Basol ko, Mare. Saan ko nabantayan ti anak ko? May namare. Di mo pa basulan ti bagim. Amok no kasano ti panang bagbagam ija anak mo. Talaga la siguro asaan tayo ang makontrol amin nagaraw dagiti anak tayo, Mare. Tsaka muna niya ti rumbang aramidag, Mare. Ang sakit pa yan ti ulok ngagpampanuno. Basol ko, Mare. Ay na, Mare, pangaasim. Patib kerem ti pakinakem mo. Di mo pa basulan ti bagim. Saan mo mata nagayatan ti kasta na pasamak? Anya ngay ka nagilimad-mat nga rugkan ka. Rumwar kamin itinobyok nanang. Imay milangin nala ti gamit ko. Sigurado ka di ti dayta desisyon mo, anak ko. Nanang. Da kayon ti makaamo amang ipalawag ka ni Manang Kiara. Malading itan lakit ti daychay numaamuan na ti kastang inaramid mo, anak ko. Amumot at ikayat na. Kat makagradwar kayo. Tapno saan kay nga agpapada nga awan tin alpas na. Saan siguro akas tatigasat ko, ha? Sige, mapana kon. Itay pa nga gururay tinobyo ki Jerwar. Maylin, anak ko. Tulungan na ko, Manong Waldo. Hanggat napasama kaya. Pimanaon ni Maylin, Manong. Diya ka muna niya tirumbang nga aramid. Anya, apay mo ta pinalubusan mapumana. Ipilit na ti kayat na, Manong. Diya ko nalapdaan. Ang mumati ugali ti anak ko. Noan niya ti kayat na, iso ti matungpal. 22 na pa'y lang yung kastanti naramig na. Sayang, Manong. Mano atawan laangan kat makalpasan iti kolehiyo.
Pag nadanda ka nung nga itinubyo na, Agabang da ka no. andyan ti kasta mapaspasamak. Marigirigat tayo lang arudain, kasta pa tinapasamak. Diya mo no kasano nga ibag akinikiara ti amin manong. Sigurado amadismaya da ichay. Takas la nabali wala dagiti sakripisyo na. Ibagamlatan ti pudno ken kuana ading kaw. Rumbang amaamuan na ti kasta na pasamak. Di ka agilimag keng kuana. Anyat orasan, Peter. Awan ka di ti planom asumra kaya pagadalan nyo ita. Magikataon nanang. Anya, taapay mo't. Pagsaka kiti 5 subject. Masaduta ko nga gadal. Diyak mo't lang makapasa. Ay unay mo't-en. Apay ngamin adi mo tinarimaan tinagadal. Yalang-alang mun sama ngamin tag-eskwela. Di kan sama ngamin agri-ripaso anak ko. Masaduta kiti nga agripripaso. Nasakit ti ulok. Amuyo mo't anang ato ti arapaap ni manang yu kiara para kada kayo. Iso ang nagdesisyon ang nag-abroad, tapno matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagrigat nga rod nanang. Kankas jay lang arudan ti inaramid ni manang mumaylin. Agikat ka ba't? Di kay masayangan iti sakripisyo ni manang yu para kada kayo. Saan mo't nga kurkurang? Tunggal agsweldo kat pawitan na kayo iti alawansyo. Iso may tagdisnudo amang mang taditi kwarta. Gaputa ay ayaten na kayo ni manang yu. Ti kayat nakat makaadal kayo. Tapno saan kay amarigatan nga agsapol iti natalged at trabaho yun to. Basta gikatakon, nanang. Hello, Kiara anak ko. Kumusta kan dita abroad? Nasaya at mat, nanang. Ipawid kon ti kwarta apang matrikula dagiti kakabsat ko, nanang. Ay, kuha anak ko. Ay na, una yan aya. Apay, nanang, adda ka di parikot. Saan nga agad adal dagiti kakabsat mo anak ko? Anya? Apay ka no, nanang. Kurang ka di ti maipawpawid ko a kwarta kadakwada. Saan anak ko? Saan aday ti parikot? Anya ngay nga rod, nanang. Apay ngay, kat manula atawanan ti urayan, makalpasdan iti kolehiyo. Diya ko nagilimod kan ka anak ko. Masikoog ni Maylin, nakilive-in itinupyo na. Nimot Peter, nagikat iti panagadal na, taado ti bagsak na. Nagikat dan ngagpadpada. Anya? Pasensya ka na anak ko. Diyak kaya't ngagparikot ka. Iso nga inuray ko ti awag mo. Mabalin ka di ama kasaritak ida, nanang. Di da kaya't anak ko. Siya kan o ti makaamong agpalawagan ka. Nalabit, mabuteng kan mabainda. Una yan, kunakla no mapaglepas ko dagiti kakabsat ko. Ngam saan ba't gayam? Sayang dagiti arapaap ko para kadakwada, nanang. Huwag nga rodan ako. Sinayang dati napintas nga oportunidad da nga agiskwela. Dakkel mo gayam ti patpatakder ni Kiara abalay na ading kaw. Danda ni malpasan. Huwag manong. 2 taon mo't tinapalabas sipod nagikat dagiti kakapsat na. Iso at ilaangan balay na ngay patpatakder na ti papapanan ti kwarta na. Huwag gayam. Kumusta ba't ang damaylan kan Peter? Dak ba't ang ida makitkita? Imawag ni Maylin idi na minsan, manong. Masakit ka no ti anak na. Iso ang nagkid daw iti kwarta. At nakanumot ti sadsadot ti nakiasawaan na. Anya? Ni Peter, at damutan ijay sentro. Ijay ang makipurpur diya. Ay, kaasida mo nga rod ah. Di danto mga min tinarimaan tinagiskwela. Wan nga rod manong. Ay, sa bagay,
Uray saan daan nakalpas. Nulakit di ta na diskarte kan nagagandang trabaho. At ang tulat ta siguro ti swerte adumteng katakwada kabages. Hello, Manang? Nabasak ti chat mo kanya. An-anom ti kwarta, Maylin. Hawanan pagbayad mi iti abang mi, Manang. Nilakay mo ngay. Pa-extra lang iti trabaho na. Awan pa yung panggatas kan pangdaya por ti anak mi. Dayta ngamin. Tainun unam tinagpasikom. Manang, kimutungak pa yan. Kurang ti may papaunag mi nga gina. Ala, urayam ti ipawit ko. Ay na, agyaman ak, Manang. Pasensya kan si katin message ko. Awan nga may nanamok nga asit kan. Si Kalaang. Oh, Peter, aping ay may kaditi boarding house mi. Ang mga da kwartam amabalin amabulod, Manang. Ay pasensya kan nga magpada tala ang awan kwartana. Di mawatak tupay kini Manang Kiara. No kasta? Nang tid ni Manang Kiara king ka? Wen, nawadwad mo't basit ati insend na kanyak. Idawatan nak mga ro. Si ka na. Mamin anumot lati mga message kan kuha na ngay. Sige nga ro. Ay, naungot ngamin ni boss may. Jak maanusan. Iso nagikatak iti trabaho ko na. Mala, rumor kan diti boarding house mi. Amangan no makita na kati asawak. Amangan no atapon na nga inikan ka iti kwarta. Ungtan nak tumanon. Pasensya ka no saan ko ang na-replyan adagos ti message mo, Peter, ading ko. Madama nga min ti trabaho kitay. Okay lang, Manang. Kumusta ka matan? Manang, kasapulak ti kwarta. An-anuam ti kwarta? Di mo kunaan ang mga sawa ka matan. Saan, Manang? Nagikatak kami nito trabaho. Kit kasapulak ti kwarta. Tapno maka-applyak iti sa balay. Mano, ti ka sa pulam? No manuti ka ba ilam nga ipawit? Isulatan, Manang. Sige. I-text ko to no kaano nga ipawit ko. Ano sam ti aguray, taawan pa'y sweldok, ading ko. Dandanin malpas ti balay ni Kiara nga anak mo, Maris yun ay. Wan, mare. Numalpas dayjay, di ijay kan nga agnaad. Depende, mare. Saan anapudot ijay, mare? At dapay balkoni na. Noan niya ti ibagan ni Kiara, iso ti matungpal, mare. Ngamin, nagregrigatan na mutpiman na diya balay. Bunga ti bambanog na ijay abroad. Naimbagkan ka, mare. Nadiskarte ti anak mo. Saan mat nga amin, mare? Tadasad-sadot jay dwa nga anak ko. Ay, Wan. Kumusta mo tan ngay damaylin kan Peter? Di dan sa mo nagawawi din. Di da kayat ti agawid, mare. Ag-message na lang kanyak no kasapulan dati kwarta. Ngamlimlim itarak ititid ko tapno saan da nga agruam. Ay, sinayang dati gundaway da idean niya. Nagaasat da kumakid di ta danimanang da amang paadal kadakwada. Ngam sa bali mo tinong unada. Pudno tayo bagbagada. Ada tayo malaang ti mga aramid itigas at tayo, mare. Wan, mare. Pudno launay dayta. Kasla si Mardang magdag iti trabaho daw. Amang ipatpatak dir iti balay ni Kiara. Wan, manong, takurang ti kwarta. Awan pa'y matpawit ni Kiara. Jay pang allowance ko laeng pa iti ipaw-pawit na. Ha? Apay nga? Di namat ibaga no apay, manong. Apay nga ta? Unaw, ang mga nodamutin sa bali apaw-pawitan na. Ha? Ay, day tatidyak amo. Kasaritak to no umawag. Saan na pa'y ngamin ana-replyan ti message ko kunkwana? Basit sa mo lati ilipas dan. Dandanin malpas ti balay na. Wan nga rod, manong. Numalpas kat agawid mo't kuman. Nabayagan nga agpaiso iya broda. Wan, manong. Kailiw ko una yun ti anak ko. Apay awan pa'y nobyo na. Awan mo ti bagbaga na, manong. Ha?
Sapay kumaat na makasapul mo tin iti pakiasawaan na. Tapos saan nga agbakbakit abalasang. No kasta, nangipawit ka iti kwarta kadag iti kakabsat mo, anak ko. Wala nang, saan laang anam na minsan. Kasapulan da ka nung amin. Mawag damot la kanyak. Nagdawat da iti kwarta. Anya, pinawitak lang arot idan nanang. Di mo itad amin adawaten da. Tapno saan da nga agram, anak ko. Amok apanagayat mo da ita kadag iti kakabsat mo. Ngamamangan no mairwam da. Saan damot ngamin at inungpal ti karidaken ka, nga agturpos da iti panagadal da. Nanang, Saan dan nga ubing, kabailan dan tagtrabaho. Saan mo nga obligasyon ti mangbiag kadakwada. Saan ko idaadadadaulan ken ka. Ngem kayat ko la amasursuro damet ti tumakder iti bukod da asaka. Kentap no maamiris da, dagiti biddot a desisyon da, anak ko. Imayak tada napatag nga ibagak kada kayo, nanang. Anya day ta, anak ko. Anya timpul-pulong yo kani manang kiaraya. Apay akas dyan mo tanti bagbaga na kanyak. Dinak pa yun ikan iti kwarta. Ala, Jack Ilibak. Siya tinangibagakan manang yo. Alimitaran nati ititid na kwarta kada kayo kan Peter. Ngamin, dadakkel kayon. At dapayan asawam. Narigat mo't no ipanamnamayo amin kin ni manang yo ti kasapulan yo. Kat kasano nga ruditan ngay. Awanan may bayad may ti abang kan may gatang iti makan. Laglagi po nyo asaan a responsibilidad ti kabsat yo. Timang palamot kada kayo. Di kay laagbain apadagsen kan kuana. Kitain nyo ti balay na. Saanan amalmalpas, gapo iti kadadawat yo kan kuana. Ti kayat yo, da kayo lang tagnumar iti pagrigrigatan ni manang. Ay na anak ko, saan ko apaginteresan ti kwarta ti kapsat yo. Uray piso, sa anak adimawat kan kuana. Amuyo da ita. Ikarkarigatak ti makipurdiya para iti bagik. Tapno makaurnong met ni manang yo para iti bagina. Tapno saan tayo nga agpapada iti kasasaan. Iso apang nga asim, tadinak pagpanunutan iti dakas, anak ko. Surwan nyo kumatag sa lukag para iti masakbayan nyo. Di kay mang namnama iti kapsat yo. Maasi kayo kumakenkwana, anak ko. Nakitam ka de, tiinsen ko a picture ti balay mo, anak ko. wala nang, agyaman nak ititulong yo kanya. Nalpas mo't laang ti balay ko. Kanong arod nga agawid ka, anak ko. Inton umay abulan, nanang. O sige, rogyak nga rod ti agdalos iti balay mo. Tapno na dalos no agawid ka, anak ko. Da kayo ti makaamu, nanang. Nung kitain nyo, tadi kay unay agbanog, ta saan mat aras dayta. Wen, anak ko. Anyo tararamidon nyo dito, mana? Nagsina kamin iti nobyo kading ko. Anya? Mabalin ka di aditi boarding house mo pailang ti pagnagdan mi iti anak ko. Saan mabalin Sa anak ba't lang nakabayad itabang ko? Urayak lang ang papanawon dak ti landlidi may. Sa dino nga rudan ti papanan tayo, Peter. Magawid ka nun ni Manang Kiara inton Sabado. Adda ni nanang ijay. Sigurado asugsugan naman ni manang nukwa. Ni Manang Kiara mo't ti masurot. Kasarita tanto ti kapsat ta. Numakaungat ngay ni nanang. Anya ko matipagungtan na ngay. Manulaang matigastos na kadata iti. Awan rumbang apagdanaga, Manang. Ayan ka din ni manang Kiara, nanang. Saludsudot kumakenkwana no mabaling nga agnad kami iti balay na. Ha? Tinobyom ngay. Nagsina kamin. Uray ni Peter, agsublin dito lugar tayo. Kasarita mi ni manang Kiara. Ha? Pangasiyo di umanan sugsugan ti kabsat mi, nanang. Maasi kayo kada kami. Saan kumatkat asug-sugsugan ni manang yo, anak ko? Kan may sa, basol yun no apay akas to tinagbanagan ti biyag mi kan ni Peter.
Jack magustuhan ti kasta pa nagsasaong kininanang Maylin. Ha? Manang, Nagalasmat ti kasta pa nagsasaumon iti inatayo. Awan respetong Maylin. Nasaya at tadakan, Peter. Agsasarita tayo man anaimbag. pasensya ka ni tikas di pa nagsasaok kitay manang. Kasanumot ngamin, sugsugsugan na ka ni nanang. Anya timpulong ni nanang ken kamanang. Ang mga no ninay-nayunan naman ng tistoryana. Da kayo adwa ti ayan ti parikot. Apay nga ipasayo ka nanang. At daw gali ni nanang adi mo ammo, idi nagabrod ka manang. Pangaasiyo tadiyo padaksan ni nanang. Anya aklase ti panagpampanunot ti adda kada kayo. Tapno ibagak kada kayo. Uray 5 aduling saan adimaw dawat ni nanang kanyak. Ket no anyaman ti kasasaad yo ita, saan nyo nga ipabasol iti sabali. Sakbay ang nagabrudak, nagtutulagan tayo nga agturpos kayo iti kolehiyo. Ngam anya tinaramit yo, itata kinuntra ni nanang ti panagdawat yo iti kwarta kanyak. Gurain yun, managing bubukod kayo. Mismo nga inatayo, ngam pagpanunutan nyo iti saan anasayaan. Manang, Among kadino kasano ti panagsangit ni nanang tunggal umawag kanyak. Idi nagpasikog ka, ha, Maylin? Ti kayat ni nanang, kat surwan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Saan nyo anamnamaan ti mait-itad akwarta kada kayo? Ita, saan ko nga obligasyon ti mang sustento kada kayo? No aramidag data, kasano ang makasuro kayo? Ken kasanumat ti masakbayak. Awanan agpapada tayon amarigatan no kasta ti mindset yo. Iso nga agnakam kayo kuman. Saan la ati bagbagiyo ti pampanunutan nyo? Agnaed kayo dito'y daan abalay. Tada kami kininanang ti agnaed iti balay ko. ha? Manang, di mi ka di mabalinti makipagnaid ka na kayo? Saan? Tapno makasuro kayo at tumakder iti bukod yo asaka. Basta ni nanang laeng ti kadwak di tabalay ko. Jakon ka ba lang ti kastoy, Peter? Nadagsan unay ti trabaho dito'y garden. Kung saan nakatulungan, awanti ka nun tayo iti anak mo manang. Iso nga ganos ta. Ay, no tinong palta siguro ti karita ken ni manang asay sayaatan ta ti panagadal ta. No saan ta kumaasinayang ti sakripisyo da ken nanang. Mayat siguro mat ti biag ta ita. Adda kumamat dakkel abalay ta akas ken ni manang. Nanyangay nga ron. Kit kastoy mo tabiag ti pinili ta manang. Takderan ta. Tapno awanti makuna ti tattao kada ta. Nang runa dananang ken manang Kiara. Ay, ala. Ituloy ta nga ron tararamidan ta ading.